Jorge Mere je pored njega i dalje Boaći, u zoni je šuta, Boaći! 1:0! Kakav gol! Kakav gol! Trideseti minut, Crvena Zvezda zasluženo vodi 1. Tomić izvodi sedmi kort. Ivanov gol! Emil Ekstrem je odleteo u prazno, a lopta završila u mreži. I Zvezda, evo još jednom, Tomić. Promašio Ekstrem, pogledajte, i Ivanov, koji je i prošle sezone u nekoliko navrata postizao vredne golove za Partizan. Ovaj postiže i on bi mogao biti Evrope vredan. Kažem, bit će dosta analiza, naravno sutra u Jelenovom oku, emisiji Jelen pregled kola. U međuvremenu Milijaš vuče napad Zvezde. Milijaš šalje loptu u kazneni prostor Partizana, nije najbolje izbačena Mrđa, ovo je šansa velika, Mrđa, gol! 1:1, Dragan Mrđa, 56. minut, loša intervencija odbrane Partizana. Praktično su ostavili tu loptu Mrđi, koji se sjajno snašao. I kaže Mažić da tu nema prekršaja. Ide Vulićević. Vulićević centrira, lopta ka Kojiću, Kojić, gol! 2:1 u 90. minutu za Partizan. I sada je cela klupa Partizana otišla ka južnoj tribini, naravno i Kojić i saigrači koji ga jure da mu čestitaju. 2:1 za Partizan u 90. minutu. Evo i kontra napada, priliku za Crvenu Zvezdu, nema ofsajda! Nema ofsajda, velika šansa za Crvenu Zvezdu. Egzibicija i gol! Miodrag Pantelić, 4:0. 4:0, egzibicija Crvene Zvezde u nastavku. Prilika da se pogodi protivnička mreža, nekako lopta nije htela u gol i vreme je da se to otvori. Evo dobre prilike, evo dobre šanse za Zvezdu, 1:0! 1:0 vodi Zvezda! Slavoljub Srnić! Davidov, dobar skok Lukakua, ponovo Davidov. Još jedan dobar centar, što tamo je potpuno sam Kleo, ajde Kleo, ajde majstre, gol! Gol, 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 gol! 2:0 za crno-bele! Ne, stvarno ovaj Kleo je velemajstor. Kuzmanović. Dobro, ka Krasiću, ovaj ulazi na drugu stranu, tamo je Žigić, pušta loptu, Jovanović, gol! Gol! 1:0! Ide kod navijača srpske reprezentacije, ali morao bi da pazi da za to ne dobije žuti karton. Malenko je već izvadio žuti karton, o ne, kakva greška.